marada pembuat tu bersiahan kan. Tas roha bere. Alan na dapat merekam bere kusiano. Dalam lama yang lampu bere. Gabi keluarga sepuluh tujuh lor. Nanti restu oleh Tuhan. Yesusnya disiram yang sosiran di amatian. Melatima alamat tebak-tebak Lasmiroa ditamarkan naneyak nanong di luar ton do tita subatama do parna nanong di luar ton alang nang rojo jo tita asa tabayan gatata tu bereta au jo ame ma hamutuson asarak mabak kita hatata ibadus binaroa Badulah ayo tentu nak kesai nusoning sondro rami tulangmu mapuan ulos setoran budak ulos namura namu yutor kami alana asa murah tujuan yang dapat makan rezeki dah bereda unang nilai ni uloson bereng nai tapi boy di tur tulang apa fokus tulang lihat ada tu bereng boy orang mengaruh bestamon alana mengelola menu kesehatan kusen dengan kurang sehat ada bereda jadi songon natani dan tua-tua mat bere balitang mapagabe tumudalo si taluan ari minuna dua bere ko gabe asal maulo amu marsi paloloan madodo atur atu namin narongson asal tabay hatak baya ma denison oke Korate damang. Jadi sentabi bapak di partikenon sarwa prabinom perlu hidahu ibebere tahun segabe jala horas jala rodo hami akka tulang naupung na nasian bajar ihita be damang nasian bajar pamata tamang na jadi terlungumi me siapa kulian na opung na marang-marangi hami masian na mangitar hami opung mau ditarap jadi wala tibulong madi oputta dan mo di dua tamu na jadi nagolon ni Tuhan seperti genon dari ini itu karena cara muna rasura muna jala maria ma rohana mi do to dinami di partikenon alam ka ulibe sude maria ma tudu akaraja dohot sude pangulu di dua ton di partikenon udah ada jadi kami belas dulu rohana sebagai tulang muna siap bajar do siap to gorang ate kalau tado sauni akka opung na boru isor do sude jadi kami belas rohana kami di partikenon alana kurang lebih mah songon dia pejubun kami memaaf do kami si memaafkan babara las do rohana kami ido pakora di dia termaun kurang lebih lupa mana seperti nedan jadi siapa tahu do kami do akka pengguna sian batu apur itu lagi kita do kemana tulang ya sisa na tolo na hita masuk ibe mereton tori no kami baca do tungurang ramas marnas miroida iba sa tami udah mo oke pasatari ma tu pagobra pagkabis ito sekali ini ya Setabi ba di kumata na marlas di roha dang na mauday daw ito ka porong daw putom ma ida da tu papu naking malibigay ho suri aka poda lala bolori gambar honi da satu amplop besar itu jadi dia kamu ma isida ambil masuk ko may boto boto na rohani na bola jadi so ko bapak tua inang tua panjang umur mo sa lupa bapak tua kusulido mama kusulido so sehat sa pempeng mal ate ibo to pero bapak nagirangan ho pero kana linca sulia ka bapak kim kasro hakto jadi pamang boruko amalas hobeng abeng ardo bayna sa lupa tua mahoy na mung nari pasaw to yor pahukuna ni bawa do bol sa lupa tua maho sehat maho gajang umur guna dua
Kamu na dua belah pihak. Ada bapak ada? Ada bapak ada? Matu ulo sa penoto mahapukon. Nang laron bapak ada? Mau lihat ya putih pak. Iya, mau lihat ya pun namin ito si Pasal kami ulo sunang yon. Bukan majo musin na bartusi. Pulau Samosir, Pulau Samosir, Pulau Samosir.
terima di yang baru nami terudi kami yang ke pasu-pasu kamu di pasu-pasu kami terudi yang ke sirkis itu suara. Jadi pola 5 pesan nami saya yakin waktu itu ulang tahun lebih-lebih siap berkat Tuhan ima pasu-pasu nami siang tulang nadeak secara menyeluruh sudah hula-hula digabungkan mulai tema di berbinanon kami be satu kenai merehin lima kami gak bisa lah orang semua di kampung baru nami dan tinggal nami di 2 tahun. Tuhan selalu memberkati moliate ka Vietnami para kamu so Di tawanan ni so Aso tong pero nami Tabaro ahon tulak ta opuk ta udah no. dua mona niari mona tulang ate Opuk na karasido. na pero nami ang atak semua tahu mate para kamu jadi perjuru matu tu ita matu mona na tuan tani bata pati ko basai ana tong dobi ita boy maray bason boy marlas ni roha satu bas pati kinon. Jadi terlebih di berekku, aman itu nasratku di seperti kenon. Sokso ini kami yang mutu ya kamu hampir bernami. Terus mula di ulau beringgan seperti kenon. Terlebih di amuna kaberekku deh, bering ntar kamu. Jadi cek kami tulang nami roh sokong itu dua. Asa ada duka benda, betul-betul dobu. Aduh hati di betul-betul dorku. Senang nang maberik kudoburku. Peringin boku satu nomor ini, satu nomor nol. Dari di boku kusoto. Kita dulu deh, permian upungmu. Nah, tu bayi makas rohwa. Inoron ni pulau ta di seperti kero. Nak karing mata kas tutu. Ima bicara ho. So buhal permohonan kau berhite atas kuata berhite nomor. Jadi saya hamil pungmu, so natai itu orang kumpulan. Ya auro lo saja uku ikut Jehovah do bulan nami. Bulan Jehovah di bako. Saya buah di permata kompu pesuruham. Manang dia pio, manang na api dan sekarang pesuruham. Ya pasal pada terima tarewi 7 dari o. Jadi kali dua asa makuling menetagani awanan kau manuna. Atau ma Papuku mengabing-abing anak ma yang buah baju dah. Matutu. Sa isolu satu mortean. Bunga satu tu ulau tak seperti kenon. Sa meta tu pagawian tu para orasan. Jadi so juga kami hupung mate so mulus. Nagajang mulus tu rabu muna sekolah ber pembukusan noro. Tahun nami ma ber kawate. Jadi naik pe pada time atau berarti kita mula tulang 10 juta. Jauh lagi itu jorok. Kami asapat pasatan mulus tu berenai mereka mau naik tu sih. Cinta
sokopan ang apok kamu tulang nami opung nami. Bo kamu mahami tulang opung duli. Utang yang mo. Asa tutikilan yang ro gabi akan niulan di tangan do pikiran nami. Adong robe. Boy, patubaw namin nalapas ang apok kamu sa luhut na tulang nami. Asa sisiti masih opawrong lo asli rumah. Tuksongon ipe. Na boy do betar patubaw namin nalapas ang apok kamu sa gulang mapinasuna. Dalam tulang asa tami. Ano ba kami sa bunga-bunga tangan na kamu? Tuhonong masuk natin na dua, bakit ba ko naman halto, dulot ba ko naman rumiyan. Nung masarat tayo na jalo, tumas kami ang unang kalaya. Matutuwa na Jadi amo promosi na galang suwan na doktor namin, baik kamu makasani pa doon mag-sirview. Roma kami so pasahat ulos nami tu hamuna gabi tulang gabi. so marina yang tubere nami do boru nami diso suriero main hula muna jong ima dia pada juga santipion Olo tulang olo. jadi alang boru Gabi tulang. dison matela seroha nami ima di per hasuhoton ni mere nami do boru nami jadi ison naik piton nami masongon ulos siga jeng rabu tuh jadi perjolo mau pasangan prami jo tulang nami sihat Maju mulai ate manang dihita tutup dikeluarkan nilai nami ito nami di son omah kami hula-hulamu rabdo Olo tulang. Jadi sinulan nami dan gudang sehat mah tujuan neron lain nami dito nami laho par mudu akka bere nami on muda-mudai mengazar-azari kemudian nari saya sarma dua mamu tujuan neron piring-piring akka paho pusat nomor ini ang nomor nono atela itu dah jadi semua lima nang diberi nami ade beri ade selamat menempuh hidup baru mate nakaning nunga gudang poda siya naka hula-hula na ibaho akka rombongan song lima nakaning kadlumo bihatan itu hatta de ingot toro began nakaikan hata ni Tuhan ikan saling merendah saling menerima apa adanya ate iba si bebo muna saya tu berbahagia nama keluarga muna rumah tangga muna teh ate ya adong doa tadi dia madok dakkan yarirang main na di tongan di onang badam muna ma saya onang olah sirang tu di muna ma saya marsi gonggoman Matutu. jadi saat di Sulu ma satu botean dong kasahat tamu majalo pasu-pasu berdonga saribet di vertik ino sesa ma tu banggabian satu pakorasa so lima hata sen hami tulangmu malah deh sida pasu-pasu gajang mau murmu saya lab turihat nama laik kudo ibotok kudo Matutu. jadi tu bere nami do boru nami ya las ni rohamu bere torok do hami rodison lengkap do hami dison ade las ma rohamu ade bereda dan gajang bedo konon nami ade naking luar biasa pendetai ido dasarna ade walau madagai saudi nama ade jadi perlu rawat muma ade molonoeng holong harapan nami songonima sahat tujungna ade beredo do dioburu jadi pasaton nami songon mahatani situ tua rumah izu mainna tu rumah gorga saya tubuh madihamu anak nabisu do buru nalabo marro Matutu. jadi giring-giring mah gusta saya hatok mahamu mengiring-iring jala maro paupa jadi pinatiko kujur ma tutobi ni tapian saya tu dia pamu mangalaka saya tu sima dapat parsaulian sahat solo satu botean badi pasahat tamian non ulos nagajang dohot si toro tabu saya sahat mahamu tu panggabean parhorasa Matutu. jadi pasahat tami ma tu abang nami dot sudia kau
Gabi ba? Ala ning manortor mahami songon sian tulang titi marakku. Asabe kamujo songon idena silaw rajai. Ay,
Dabi tulang. Ima tutu binarohamu anu barubahami hula-hula muna apalagi tikyo. Berbunga-bunga tangan kami di baik kamu. Asal orang masukon hatari na tua-tua. Balgot dulu nawar harto, dorok bangar rugian. Nunga sagat kami naman jalo hula-hula muna. Saya itu media musika di nama kalian. Matu tulang. Jadi tersodong guru kami nama Papuan. Tasong ini may orang namin tulang. Ala naing malugi nama basatay mo juton dinanya pada tikyo. Dituata maulaya pe madihita. Jadi kami tulang naik pahasatan ulos panuguma. Jadi Dabi. saya makehe nauli, makehe na dinggan mau, manugu nauli mau na dinggan ma. Jadi upasatamian non uloson. Jadi song kata di situ tua sahat soluin na sahat tubutean. Jadi bahasa tami yang non ulos panugun. Saya sahat mamamu tupal haurasan banggalia. Jadi ala nek pasaton nami ulos panugu. Baik kamu mah amang pargoti kasih setianya mah. Gabi amang gabi. Dulu lihat tuh. Ora satu lagi, ora.